Jako težak mesec iza nas, mislim da smo generalno uradili dobar posao, da smo bitne utakmice pobedili, mislim na Alkaloid kući, na Ohrid tamo i naravno Bukurešt, ali ispostavilo se da nažalost nećemo da prođemo grupu ove sezone u Ligi šampiona. Ostao nam ta utakmica protiv Pariza u četvrtak, mislim da je to praznik za ljude u obitelju, pošto dolazi jedna od najboljih ekipa na svetu. Treba da se pokažemo u pravom svetlu i da damo maksimum kao i na svaku utakmicu do sada i da probamo da pobedimo. Znamo da će Pariz da dođe jako motivisan zato što im igra ulogu da završe drugi u grupi i idu direkt u četvrtfinale. Tako da će oni sigurno doći u punom sastavu i 100% motivisani za tu utakmicu. Posljednjih utakmica, pogotovo sada u prvoj utakmici ove sezone u Ligi šampiona tamo u gostima, da smo stvarno odigrali dobru utakmicu i mislim da ako se sećam da smo samo jedan gol razlike izgubili. Da smo odigrali stvarno hrabro i da nismo imali respekte prema njima, u smislu da se nismo plašili. Mislim da tako treba da bude i u četvrtak, da pokažemo da možemo da igramo protiv njih i da iskoristimo naše šanse i njihove slabe strane. Da se zahvalim prvo na ovogodišnjoj atmosferi u Ligi šampiona. Stvarno su najbolji navijači u Evropi i nadam se da će u četvrtak da bude, u stvari jeste već puna sala kao što sam i video, da ćemo da damo maksimum i da budu uz nas. Utakmica nema nekog značaja, ali prije svega moramo ostaviti srce na terenu. Prije svega zbog divne publike koja nas bodri cijelu sezonu i utakmicu s Parizom je opet rasprodana dvorana, što je jako lijepo za čut. Isto tako ovu sezonu igramo jako dobro u Ligi prvaka, skupili smo 8 bodova, tako da obećam da ćemo dati srce na terenu. Pariz je po meni jedna od najboljih evropskih ekipa. Igrao sam puno puta protiv njih i dobro ćemo se spremiti. Nećemo sigurno dozvoliti da pokažu da su favoriti. Mislim da smo zadnjim utakmicama pokazali da možemo igrati sa velikim ekipama, nošeni našom divnom publikom, dobrom taktikom u napadu, borbenošću u obrani i siguran sam da će to biti jedna kvalitetna i dobra utakmica. Nakon toga nam slijedi play-off i ta utakmica sigurno da za nas ima veliko značenje. Bez obzira ako pobjedimo ili izgubimo, moramo dati svoj maksimum i pokazati da niko nije favorit u Bitoli.